ibintu bikomeje kuba byaba bibi, ngira ngo bantu mukoresha social media mumaze iminsi mubibona. Video y'umuhanzi witwa YAMPANO igomeje kurikuruza, igomeje gufungisha benshi, igomeje gutuma benshi bahangayika. Ngira ngo kuba hari abari bafunzwe bazira video ya YAMPANO si igitangaza, ahubwo abandi bari kugenda bafungwa nabwo bazira ino video ya YAMPANO nibyo bikomeje kuba inkuru nini. Ngira ngo mu minsi ishize mwaribonye ko uwitwa Jihad bari bamufunze, yafunzwe nawe azira gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. None ubu tuvugana utahiwe ni muri Sabin. Muti byagenze bite rero? Ngiye kubaha ubwino ku bya muri Sabin, biri kuvugwa ko nawe yamaze gutabwa muri yombi azira gukwirakwiza video y'umuhanzi YAMPANO. Gusa mbere yuko tugaruka kuri ibi ngibi, ibuka ubanze ukore subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe mu bindi biganiro. Ngira ngo hashize iminsi mikeya mubibonye ko uwitwa Jihad bamufunze cyangwa bamutaye muri yombi, nawe akurikiranwaho icyaha cyo gukwirakwiza video z'urukozasoni. Nawe yabaye umwe yaje yiyongera ku witwa Pazo n'uwitwa Kijon, nabo bari bamaze iminsi bafunzwe bazira gukwirakwiza video ya YAMPANO. Rero nyuma y'iminsi itari myinshi y'igihe gitoya, inkuru zirimo zirajya hanze, zirimo zirasohoka, zirimo ziravuga ko uwitwa muri Sabin nawe yaba yataye muri yombi azira gukwirakwiza video ya YAMPANO. Ibi murimo murabishingira he rero, cyangwa turimo turabishingira kuki? Ubundi ngo iyi video ya YAMPANO biri kuvugwa ko yaba yari ihari kuva kera, yaba yari imaze igihe ibitse. Uyu rero muri Sabin ni umwe mu babwiwe ko hari nyine wari ufite video ya YAMPANO, yamubwiye ko afite video ya YAMPANO ari gutera akabariro. Muri Sabin akavuga ko nawe yatanga amafaranga iyo video akayibona. Rero ni nyuma y'ibyo ngibyo byaje kurangira muri Sabin iyo video bayimuhaye, nawe aza kugenda avuga abwira abantu ko umuntu uwo ari we wese waba ufite amafaranga ye iyo video yayibona. Nuko byagiye bigenda rero muri Sabin yagiye yigurisha ku bantu bamwe na bamwe, yigurisha ku bantu bamwe na bamwe. Nawe rero byaje kumenyekana ko yakwirakwije ano mavideo. Kubw'ibyo mpamvu rero byaje gutuma atabwa muri yombi, nawe akurikiranwaho icyaha cyo gukwirakwiza iyo video y'urukozasoni. Si ibi gusa rero, kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha RIB kirimo kiragenda gishaka amakuru cyangwa kirimo kirakusanya umuntu uwo ari we wese ufitanye isano n'iyi video ya YAMPANO ari gufatwa akajya gukurikiranwaho. Bamaze kuba abantu bagera muri 4 gutyo kuri 5 bamaze gufungwa bazira iyo video ya YAMPANO. Ese turaza kubona abandi bafungwa cyangwa batabwa muri yombi bazira iyo video ya YAMPANO? Ko video ya YAMPANO igomeje gufungisha abantu benshi no kurikoroza. Rero biragaragara ko iyi video yabaye inkuru nini muri kino gihugu. Rero mureke twamaze twakurikirana amakuru y'uyu Sabin nawe watawe muri yombi. Ibindi bikurikira turaza kubibamenyesha mu makuru yacu ari imbere. Ese Sabin koko nawe byaba biri official ko yaba agiye gufungwa azira video ya YAMPANO, cyangwa no kumubeshyera? Ibyo mu bihanga amaso. Nongera kwibutsa aho utarakanda subscribe, uka gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe, ujye ubona video zose zisohotse kandi zikoranye ubuhanga. Rero njye wabagezagaho aya makuru ndi MP official. Aya ni amashyi yose. Ciao ciao, ugire ibihe byiza.